abatura kurwo mu cyaro echa Cyanika iyo kubanza hamwe ne ya kabiri omurindangaro Rutoto Rubirizi district besharingire bwanyuma ya mutahi wabo okwita omuhanda ogubatwire nibakoresa okurwo mu cyaro okuza mu kindi. Mauda ko Businje hamwe na Sara Kukunda kwe nibo batandikire kwombeka ekikari bakakita omuhanda ogwabatura batwire nibarabamo okurwo mu tawuni eya Rutoto kuza Cyanika gukagumizamu gukaza Bururuma. Motoka zibe zitakigenda kunu kandi zitakubasa kuraba kurabo kuborwa kuri yo rugudo tubara rukozirenka runu mwenu abataka babene baferwa esente kandi baferwa n'ebintu byabo abo kugira ngo ababene babigura babe batakine ukuraba hine ogundi muhanda ogutukubasa kurabamo oguru kutishohoza na no gukutaha utaryo go muhanda ogungo muhanda gonga ogutwine ahabwo kuba ebintu byona materials twabandi tuombeka okurabyamo ebitoke okurabyamo abarwire na nabantu bona becangeke nibakozesa ogo muhanda. Abebembezi hamwe nabe byo kwerinda batahiro mu nshongezi otireho na no kushomesa abatura ahamateka gonda oba nitaka lyo muntu buntu oba nitaka ly'abantu abakwatanisa emihanda yona yashangirwa mwerye emihanda y'abantu yona reserve eshemeye kukumwe kagumwaho kandi ubushoborozi bwayo biryo mu government erukubukumira oburungi bw'abagiraki bw'abantu kandi obugabo bwo muhanda nubwija kugumaho bugumizemo katina buteganise kwiyaho harugaho ensharamu ya minister nabwo mbuhandike ariko yato muhanda go tugwite nari tuguhindwe tugutahanda ne bananyini kifo balinze ko kusalawo ne batandika okusibe kubo ly'abantu kati abantu ko kubira enduru mu ofisi ya RDC ne abantu bakolaga nabo ne loko 1 chairman paka kweso 5 ne bekubira omulango okujja okudukirirwa era nafe tubisamu enkato tusambulirawo ne tuka kusina awali omutawana ne tusanga abatakanga bakunganya batulindiridde ne tugaya mu nsonga ebalwa n'esomero yava mu kooti ne tusalawo ntinno ebyokuzimba bikoma byokuzibe kubo lyabataka likomawo tebalisiba. Enshonga z'omuhanda ezi zikahikaho n'omukoti omwaka gw'2018 kandi koti ekikiriza omuhanda ogu obutakingwa okuhisya obw'ababeraba batandikire kugwombekamu ekikari. Amakuru aga gashakwa Onesmus India nabo ahabwa TV West.